Pa što se tiče našeg naroda na Kosovu i Metohiji, to uveliko zavisi od mjesta i predela gdje se naš narod nalazi, zavisi od toga koliko Srba ima. Nije isto živjeti u nekom mjestu koji broji 5000 Srba ili nekom koji broji samo 1 ili 2 Srbina. Tako da je i to jedan od faktora od koga zavisi kako živi naš narod. Konkretno Gračanica je jedno od naših najvećih mjesta na centralnom Kosmetu. Broji oko 5000 stanovnika, pravoslavnih žitelja Gračanice. Cijela opština broji oko 20 i nešto hiljada. I ovdje se nalazi naš najpoznatiji i jedan od najljepših manastira Srpske pravoslavne crkve, a može se reći pravoslavno udruštvo, to je manastir Gračanica koji je sagrađen još 1921. godine. Ovo je trenutno ženski manastir, to se kroz istoriju menjalo da je trenutno ženski manastir, ovdje živi i boravi 10-ak monahinja koje svakodnevno održavaju bogosluženja. Mi kao sveštenoslужitelji učestvujemo u tim bogosluženjima, u tom bogoslužbenom krugu od jutrenja preko liturgije do večernjeg bogosluženja, povečerja pa sve do polnoćnice i tako iz dana u dan. Naš narod ovdje živi raznoliko, bori se sa raznoraznim iskušenjima, što duhovnim, što materijalnim i telesnim iskušenjima na koje nailazi na Kosmetu, ali se nadamo uz Božju pomoć koja na nas dolazi ne samo preko ovih svetinja, nego preko molitava svih naših svetitelja, da će Gospod Bog pomoći naš narod da ostane i opstane na ovim prostorima. Konkretno to ne bi bilo moguće bez dobrih ljudi koji pomažu naš narod na Kosovu i Metohiji, koji brinu o ovome narodu, a to opet sve Gospod Bog pomaže preko ljudi koji su Bogu ugodni i koji žele da ugode Bogu. Gračanica kao jedna velika svetinja našeg naroda živi i uzdiže se u jednom teškom okruženju, u teškim uslovima, ali eto, zahvaljujući Bogu i molitvama svetih, pre svega svetoga kralja Milutina i svetoga Stefana Novog, čije pošto ovdje imamo, opstaje i sabira srpski narod koji se često ovdje okuplja, dolazi, posvećuje Bogu svoje molitve uznosi, ali ne samo srpski narod, nego sve one koji žele da vide radost i lepotu pravoslavlja i pravoslavne duhovnosti.